Абас иалагеит Аԥсны Агәылахьчара аминистрреи арбџьармычқәа рштаб хада иаԥҵоижьҭеи ҩажәи шықәса аҵара амш азгәаҭара. Ари арыцхә аруаа аветеранцәа ирыдиныҳәалеит аминистр Владимир Ануа. Ижәежьо шықәса рыҩныҵҟа ишыжәдыруа еиԥш иаалеит, нас аибашьра дуӡӡоуп ахыҵ зхыз, абри анаалаз ишгәалашәоит зегьы аполк внутренних войск ҳәа иааз, убригьы цқьа аҵыхәанӡа аиқәыршәара аиауаанӡа аибашьра аалеит. Аха иара абаза иааз, ахелак иааз даара ахаан рԥшит абиҳармчқәа реиқәыршәараҿы, рзаҟаҵараҿы хаҵгылара ӷәӷәаны, убри ала зегьы изааргьы ишәыдысныҳәалоит иахьатәи амш зегьы. Владимир Ануа инарҭбаан далацәажәеит ҩажәи шықәса ирылагӡаны аруаа знысыз амҩа аҭоурых. Иҳәеит иахьа имаҷымкәа ишымҩаԥго аиҭакрақәа, аамҭа иқәнаргыло арратә зҵаарақәа рыӡбара ахықәкыс иҟаҵаны. Иазгәеиҭеит Аԥсны актәи ахада Владислав Арӡынба иџьабаа акыр ишырацәаз аминистрра аиҿкаареи ашьақәгылареи рус аҟны. Убасгьы акыр иџьабаа рацәан Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь. Иара иоуп иалзыршаз Кәыдрытәи аиҩхаа ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рҟнытә ахы ақәиҭтәреи аҳәынҭқарра ахьыԥшымра азаагареи рус. Владимир Ануа иҳәеит уажәтәи аамҭазы Аԥсны анапхгареи аиҳабыреи арбџьармычқәа рырӷәӷәара аус аҿы еснагь ацхыраара шыҟарҵо атәы. Аԥсны ахада арбџьармычқәа ркомандаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа ихьӡала аруаа рымшныҳәа рыдиныҳәалеит ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергей Шамба. Хочу от имени президента, верховного главнокомандующего Аслана Георгиевича Бжания, который находится с рабочим визитом в городе Москва, поздравить вас всех с этим знаменательным днем. Мы живем в непростое время. Мы видим, что происходит на Украине, на Южном Кавказе. Наша армия должна быть готова к отражению любых угроз. Она должна стоять на защите нашего народа и нашего государства. Адныҳәалар убасгьы ҟарҵеит Аԥсны Жәлар Реизара анапхгареи адепутатцәеи. Аԥсны Жәлар Реизара апарламент ахьӡала ишәыдысныҳәалоит иахьатәи амш. Ишдыру еиԥш, атәылахьчара аминистрра еиҿкаан аԥсуаа жәлари Аԥсны азыҳәан аҭагылазаашьа даараӡа ианыцәгьаз. Атәылахьчара аминистрра аҿаԥхьа иқәгылаз адҵа Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраан инагӡан. Иахьа даараӡа ианҭымчымра аҭагылазаашьа Аԥсны акәша-мыкәша, Аԥсны атәылахьчара аминистрра аусзуҩцәа ирзеиӷьызшьар сҭахуп аҭынчра, аманшәалара, агәабзиара аԥеиԥш бзиа. Аԥсны аҳәынҭқарра ахадара рыхьӡала аруаа дрыдныҳәалеит атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба. Даҽазныкгьы аҳәынҭқарра ахадара рыхьӡала ишәыдысныҳәалар сҭахуп иахьатәи амш. Ижәижәеиза шықәса ахыҵра уи ҭоурыхтә хҭысуп. Ижәижәеиза шықәса раԥхьа шәҿаԥхьа иқәгылаз азҵаарақәа иахьагьы хымԥада актуалра алоуп. Уи ҳҳәынҭқарра ахьчара, ҳаԥсадгьыл ахьчара, ҳажәлар реиқәырхара. Иахьа ари азалаҟны ирацәоуп уи аамҭа уадаҩ аибашьра ду зхазгаз аветеранцәа шәара ишәымоу аԥышәа адырра рхы иархәаны сгәы иаанагоит ишәыҵагылоу аҿар аԥышәа рзааншәыжьып ҳәа. Иахьа ҳара иҳамоу алшара ҳхы иархәаны аҳәынҭқарра аиҳабыра ари азхәыцра зуны хымԥада аԥхьагылара арҭоит арбџьармычқәа рырӷәӷәара азҵаара. Ҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп шәара инажәгӡо аус азы ишәзеиӷьасшьоит аманшәалара, ақәҿиара дуқәа. Аминистр Владимир Ануа идҵаҟаҵара инақәыршәаны Аԥсны ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынбеи, аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ афинансқәа рминистр Владимир Делбеи иранашьан аҭынчра аиқәырхаразы амедал. Аминистр идҵала аиааира ҩажәижәаба шықәса ахыҵра амедал ранашьан атәыла анапхгара рхаҭарнакцәеи аруааи. Ари амедал убасгьы иранашьан аибашьра анцози, аиааира ашьҭахьи арратә рынагӡараан иҭахаз афицарцәа, аҳамҭақәа рнапаҿы ирыҭан аибашьцәа рҭынхацәа. Аҵыхәтәаны аныҳәа аҳаҭыр азы еиҿкаан аконцерт. Даурин Аԥшьбаа, Алықьса Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.